Ilega Juan Solima Kamu channeling number 1 misava hinkwayo ku mitisela swilo swa ximo xa le henhla hi leswi swa ximo xa le henhla mitisela ka swona mi ta khomela namuntlha na gezi mara aka camera tani ntolovele na Timothy Miyambo loko hi nga n'wi hlayi ku release full mesa loyi riperile Juan riperile na le ka vayingiseri hinkwavo va channel ya Juan ya swi ri swiviko swa hina inkomo Juan swa tikomba ku December se yi fikile le ka yona maphorisa ya Nomagale ya pfule nandzu lava nga khoma miehleketeleriwa malembe ya 29 hi vukhale leswi nga humelela eka hi migivela le a Nomagale ku ve na miehleketeleriwa loyi a nga kumeka a karhi ambetela nsati wa yena ku kondza a hundza emisaveni makhelwani ibe a fonela maphorisa na mixo andzaka loko a ta va a twe timhaka ta ku a ka ha ri na ku rila kusuka aka makhelwani wa yena loyi a swi tiva ku vele ku holoveni na muhlekisani wa yena andzaka sweswo maphorisa ya ve ya fika la mhangu yi nga endleka kona kambe a ku fikeni ka yena ka wona maphorisa va fika va kuma ku miehleketeleriwa loyi a ri ndzeni ka yindlu ringesa ku huma a tsutsuma laha hi mpfuno wa vaakatiko miehleketeleriwa a nga vuya a khomiwa aka nkarhi wa sweswi a nghene khoto ya Nomagale la nandzu wa yena wu nga hundziseriwa amahlweni i ta vuya khoto nakambe vhiki leri landzelaka handle ka swona maphorisa ya Giyani wona ya endla vulavisisi andzaka loko ku ta va ku dlayiwe nganga leyi aka N'wakhwane ku nga mukhalabye wa malembe ya 80 hi vukhale hi siku leri hi vulavulaka hi rona ra Mugqivela lexi nga humelela ku te vanhu lava va nga tiveki ku i va mani a va famba hi movha lowu tiveka ku i wa ntima ku nguriwa ntsena ku Sedan mara ku i movha wa muxaka munhu swi nga tivekeki aka nkarhi wa sweswi va fika eka ndyangu walowo lava nga fika va ndzawuta ku hume n'wana wa mufi kambe loko n'wana wa mufi a burisana na vona va ve va n'wi byela ku va lava mukhalabye hikokwalaho ka ku va ku na leswi va tsakelaka ku lulamisa swona na mukhalabye loko swi tani mukhalabye va ve va huma kambe a ku humeni ka voho vanhu lava va fike va titivisa aka mukhalabye tanihi maphorisa loko mukhalabye va ha vutisa ku ni mi pfuna hi yini tanihi maphorisa wun'we wa vaehleketeleriwa lava ive a humesa xibalesa laha a nga balesela mukhalabye ku hlaya nyana kambe vulavisisi byi le ku yana mahlweni ku fikela ka nkarhi wa sweswi a ku swi khomiwa vaehleketeleriwa laha ku komberiwa ku mani na mani loyi a nga tshuka ka ri na vuxokoxoko ku va tihlanganisa na maphorisa ya Giyani ku endlela ku vaehleketeleriwa lava va byarisiwa vutihlamuleri loko a ri la Giyani nakambe hi Musumbunuko hi minkarhi ya ndzhenga aka gondzo leri ra R81 kusuhi na le ka Ntimani loko mi la ku jikela hala ka Nkuri ku ve na nghozi leyi nga endleka andzaka loko ku ta va ku chayisiwe n'wana wa malembe ya 9 hi vukhale loyi a ri ku fambeni na mutswari wa yena wa xisati ku ya hi muchayeri a ri ku chayeleni a karhi a suka ka Malamulele a kongome tindhawini ta Giyani la n'wana loyi wa xisati a nga fika a tsemakanya gondzo leswi nga endla ku trucka yaleyo yi vuya yi n'wi chayisa a ku fikeni ka maphorisa n'wana a va se a tekiwa a tsutsumiseriwa xibedhlele xa Nkhensani kambe a ku fikeni ka yena ive a kumeka a hundza emisaveni maphorisa ya pfule nandzu wa ku dlaya munhu a nga tiyimiselanga la vulavisisi byi nga ku yeni amahlweni kasi maphorisa ya hlangana ni wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzaka loko le aka Nkuzani AFM ku ta va ku ye vaehleketeleriwa vambirhi lava a va hlome hi swibalesa lava nga fika va kuma mirindzi va nkometela hi xibalesa va hetelela va n'wi boha hi tintambu va nghene endzeni ka kereke lava nga fika va hetelela va teka nhundzu yo fana na swipikara kumbe switirhisiwa swin'wana na swin'wana leswi tirhisiwaka ngopfungopfu hi nkarhi wa kereke swi nga leswi maphorisa ya hlanganani ya simeke xiyenge xa musecho lava kombelaka mani na mani loyi a nga pfunaka hi vuxokoxoko ku endlela ku va ehleketeleriwa va khomiwa kasi mhangu yo hetelela yi humelele leyi a Ritavi lawa xisati wa malembe ya 26 hi vukhale a nga kumeka a tlhaviwa hi mukwana hi muhlekisani wa yena leswi nga humelela hi timhaka ta ku le amugangeni lowu tiveka ku hi le Wisani lowu wa xisati ive a holova na muhlekisani wa yena laha ku holova loko ku nga hetelela ku endla ku loyi wa xinuna a teka mukwana a tlhava loyi wa xisati a khwirini loyi wa xisati ive a tsutsumiseriwa a xibedhlele xa Letaba laha a ku fikeni ka yena sese a nga vuya a hundza emisaveni miehleketeleriwa wa ha lumeri byasi aka nkarhi wa sweswi laha ku komberiwa ku mani na mani loyi a nga tshukaka a ri na vuxokoxoko ku va tihlanganisa na maphorisa ya Letaba ku endlela leswaku vaehleketeleriwa lava hinkwavo va nga si khomiwangiki aka nkarhi wa sweswi va khomiwa hi leswi a hi khomele vayingiseri swona ka madyambu ya siku ra namuntlha khensa swinene Sejeni hi kombela mi landzelela channel ya hina ku landzelela channel i mahala mo pressa kwala ka ku subscribe ku ntsena loko ti video ta ku fana na leti ti uploadiwa mi hatla mi tikuma inkomu
Weekly Crime Report eka Jiwan Solimakamu Channel.